Halo guys, selamat pagi dari Touma. Saat ini kita berada di kampung pemirsa, di kampung Balusu Bangun Lipu, Toraja Utara. Oh, hari ini kita jalan-jalan di sawah bersama teman-teman. Tuh, mantap, ada atau balik guys. Ada panen ikan. Merukuti tanya nasang umanta pemirsa. Mintu na tu mananasang mo to. Yaman merukuti tanya umanta. Hey, mana nenek? Tadi siapa mau? mana nenek? Umba tu mana nenek? Iya tuh orang pisau tuh sebelah itu pisau tanya tuh. Iya. Kita pergi kita tanya dulu teh. Iya. Itu yang teh, ya teh. Oh, ya situ. Mana ada pelangan teh tanya nasang motor mesar, yun nanti sol teh tidak teh. Berarti dari teman nenek tuh. Sidor kita petapu dari tampangan. Woi. Sudah Baru sau newang apa nasang tahu? persiapan ini bakar-bakar ikan pemirsa. Airnya ikannya belum diambil, apinya sudah mendidih. Masih lari-larian dalam Apinya sudah keras apinya. Ikannya masih di dalam kurungan. Wah. Dor kamu mi. Pelan-pelan. Sanggang kita. Waduh, ada jaringan. Ada ji. Melo dia alam di pekusnya di kilo exception po. Tundu bang. Ada ji adop dito nama rangkrang kan. Tundu na mata. Una kamu nali dulu na tepe ni rai rampo. Umang kimti. Balik kimti. Kino. Awas kaki nom. Ketok balik. Didilan ni rai katulon. Indra ka. Apa? Orpel. Orpel. Suka. Oh, suka pakin. Suka Kambing Rafael. Tadi kami tuh. Tolong kalau mentah tekyo. Kami sedang berada di Panampo, guys. Kami lagi di Panampo ini. Udah persiapan mantunu balik ke di sini Pak. Enak tayo to ko. Di bang mo to susu di manda ko. Di piong. Kita koteng liye. Iya to di garaga sa sate. Koteng. Koteng. Iyo. Itu pinato le. Kaya ko Australia. Kita pecah bile. Kaya ko Australia itu koteng si 25 mesat kilo. Masa? Koteng apa tuh, Pak? Koteng Jawa. Tanya koteng Jawa pas pemilihan. Menjelang pemilihan tanya. Masiran itu mantap dalang ante. Ele. Di mana nanti ya dadwe? Benar itu loh. Pura pael suka. Oh. Bersama Mandri sementara mengelola perturunan ini. Ay, kalau sambaki. Tayo pernah dia bali natin perkuma pi batla. Ya, miki sung. Tay sung. Masih na puang teh. Jadi jadwal hari ini di sawahnya nih Raya pemirsa. Jadi besok di sawahnya nih Bituang. Oh, di sini besok. Oh, ini besok baru seru ini karena banyak penghuninya dibawa. Oke, kita tunggu lagi besok. Sampai ketemu di Gawa besok. Mbak berarti dia nih teh berkasih ya? Kebun binatang. Manunuk salo deh anu le. Yes, I do. De daya Selasa. Talir kita le. Apa pulau lagi ala kinabali sila mari ala nabali mo lagte. Masuk ko di pesyon na to. Lam dabara ka di paling si lima. Dahil sali. Tadi kemarin kiri ngapi kampung. Kenapa mi biasa kami ala? Tabarik ke? Budak dah ini. Yo. Sarai puri deh. Sabahan udah itu. Kalau pemurui. Wih, mga pakinabang tuh setinggal Bituang. Tidak tahu. Betul apa dia bilang.
betulan itu anunya itu. Betulan itu anunya. Bong. Sudah menyala ini. Oke guys, Betulan itu anunya itu. next patong-patong ikan dipatong saja lu sih. Do aku tondo di karena nanti naruh sasar nang hari. Aku langkian satu nih. Apa? Rek ketirik. Apa? Cek kilo limbah anu nanti ya. Cas. Stana. Oh, harusnya di bawah itu. Itu, ada itu. Tae, itu pendiente Tur juga marah. Oh, tiro. Ini dong. Tiro. Depeki dito namin ano nyo. Yang besar-besar. Itu kini masuk ke lain lo. Anu, ini kayak patong. Labo di plan labo nah. Di labo di patong. Ada yang belabal ya? Wah. Ada yang belabal ya? Terampilan nasi. Terampilan sih. Ada yang belabal ya? Wih. Kasian. Oh bendok kasian. Ada yang belabal ya? Ay. Sang bale. Mati bale. Ya, di sang mati bale tuh guys. Lari. Lusu. Tanya pala pawang ikan lanti pemirsa. Lusu bale jong mo pamuntu na lusu pa. Bayin ako to ay. Murah. Gile. Bala-bala. Mbak tu kena. Oh, kampai mi sementara dalam pengiriman ke Panampo. Seleksi Mbak. Berseleksi mana lastan nih? Ayo, sekalian nalang kian. Apa? Kunci? Kunci motor? Lom kota apa pala? Tikas komplika to. De kunci anu taruh ko lang kian Ambilkan bir hitam 5 botol. Utandim to? Utandim to ano to? Ito dipasang dito. Beli kecap kecap. Makin anu kecap coating. Oh, nama sate koting Iya. Oh iya. Yo angko, solano. Ada na rin yo. Jadi ka kaya lara ba pasang gila. Yo, solada. Jangan ada itu oke. Kalau kecap jadi bisa dibeli. Kalau motor atau mobil ada di rumah itu. Amin pe, nambim pitas di kepala cing onjoy mati mkiat. Wala beli kantong plastik. Makan radar kayak di video. Makan radar ke. Dali kiri ke sako. Nanti matan na to. Jangan lupa stand kamera aku Masako. Lihat saja apa kebutuhan. Bala-bala beli nilai kampung ulang aku itu. Ternyata aku nilai kena nama video bara aku. Tim itu punun pelakon. Tim itu pelakon Afrika ti. Bahaya. Bahaya pelete sedikit tampi. Koting tong asyat tani share katu teng melango tu. Nombor ikuan. Len dong. Ile. Tak lupa sendiri, Pak. Persecaran tuh. Iya. Asa kami. Depan. Mau masak tero ano pa ni? Iya. Len dong. Apa lu eh? Iya. Kasih. Mali pelolori. Lusaw. Oh, lari mo to ke susi mito. Lusaw ya. Lari mo to ke tibul lim namay. Iyo. Ya, semua kumaro na sa pira tu.
Kenyang. Ano lalin? Lari mo to. Ay, na pwede. Hindi, paburu-buru eh. Tasok ka. Tay. Mati, hindi. Gusto to ke ano naman eh. Pag-rasi-rasi mo na lang. Kapululan no. Lari tam to si Pan Andre. Tensya ke laptop. Tak kumalit. Balik ko malip na kalagi jaringan. Kita melendong dulu. Oh. Anda sakit. Kami malay. Sadar mo ko to. Apa? Kunci na tayo tiro eh. Kunci. Dito behel kanan. Kasih. Tanda yung buka bagasin na. Una tayo mati lenong taso pemirsa. Ang kulitas sudah juga. Kapulalan pa tayo sa ngali. Ay, matila ka baroko. Oh, Matila ka baroko tayo lenong taso. alabong. Tayo ni pimikotik kibang, yun na diya pa mo, langsung idia sakto sa bayam to nalari kirikot tama. Kalitan dito cara na milendong. Si Kupululi. Kapulalan ko tayo sa ngali. Bakal taso. Mula taso nila. Taso dito. Apa? Ano, may parang kumar kay mga sakya kasak jalo salian. Belum jadi sakit tanah. Kurang ano plete pantadar lan eh. Pamandira di rarwin na si. Nama domi. Ano lah itire. Pamandira di rari. Sandar mana? Apa lah di na to ebang anan ruk tu. Tahu mu, tahu bisa ini. Itire. Yang boleh tukar nomor ranting mas lor. Itire. Oh. Nanti pulang potong. Sandar apa kawan kita ni apa? Batasi ui rumahnya. Wah. Lumayan banyak ikan ini di bawah tapi kayaknya kecil-kecil pemirsa. Oh. Ini boleh si berombak mah. Lari. Si turu-turu bang mereka. Woi, dia kepunah lu dah ya. Ya kena 100% nyala deh semelang nanti. Dan asang natama ambilin dong te anu pemirsa. Oke. Jasa kedua beli ke Semelang.
ayam jaringan nih. Tamam kita kilas Andre. Tamam kilas eh. Lu piram-piram bedol sih, dia itu nama Misha. Si Dangkana mulai lu pemirsa. Siap-siap bertempur dengan ikan-ikan mas ini, guys. Yang masan nang kitir tu balik ibu dile. Itannya balik tak ke ditir-tir apa? Bentar, Pekos Radio. Berlabo. Berapaan? Pekos Radio, merela we. Berlabo di Pekos Radio. Ano mo? Ikan sudah mulai panik. Como pindah tu balik ni mesti. Bayam tu balayan nanti milih, pimbagil le. Ini? Lumayan tak kisah mitin nila. Ako pun ako dito. Iyo. Kilo alam itu. Cintung kita mapupong. Itu pun ala. Wala. Itu na pick up po ni Ray. Milo di ano. Ipanin. Opo dang. Alibang kusol lameng. Tabar, boleh nunggal apa betul? Aku boleh menjaga tu anu. Tapi kumpak itu nabin apa ni kira-kira ni. Caranya maruk kolen dong.
Ano tayo na mata makurungan tali? Bitayan na tiri le. Si biruang bang mo lang pemirsa. Wih. Ada mamanya. Bersama mamanya. Wih. Opiam, bam silay. Oh. Apa dibahasa Nina? Apa dibahasa Nina do gereja? Alkitab masuk ke apa sanganna? Ayat pira? Ele. Matius raka, Markus raka, Yohanes. Weh, jago. Yohanes pira? Yohanes 18. Ayat pira? Yohanes 18 ayat 27. Oke. Terima kasih le. Pulang mau kami mandi, mi datang anu. Woi. Apa? Bisa mi? Belum pi. Belum pi datang orangnya. Anjal mis. Belum datang orangnya. Nanti kalau datang baru diambil.
Oh.